O le ua whaelo mai Taitaifono. Ia, manisio lato. Kero ke fonga o mo whaelo mai. So lua, pe ta o to lua. Kai ko lua. Mai ka wako mei kai ko kai fonga o lai mas a fase sui fele le chapipi por ko kasi la lai mar fas. Fa kai ko ia e ma ala va fo ngai ia le leo ia ko fa mo ma sing fa mo le a funga paki ia ngala e bangai la ia e kumalo e fa e pe lima ngai e ri apalai ia kuilepa ia o limongi o au o papu la ngai ko lima ka penga nga palai ai o makike au le apalai le apalai la o fenga o to fa le au no apply ai ko lima le au apalai ai ko o makike ia nga so o limongi kuila epa ai au bailua ia dia la ele apalai ai ko fa ai to lima ila to na apalai ai to o ma aver kupua ele la ver ka mo papsi o ba to le fionga di ai interesting ole fo i le wo kofia ia fiti mai monga no nga sa apalai fo i sa apalai ia fiti ai le ke e wa fuala ia i fa usanga ko iva la ko iva ka ngaka ia le o iai fa ma lima ai ko fia foi cha pipi ko sfulu fia makolio o ngai vai monga lua lenkai lenkai o fiti o gram o tuya ia ko ia nga o ila tona au le apalai ma le au ai keke ia le to lima anyways it's interesting le tulanga le to mai le pa le o failo mai le to Taitaifono o tupua le sa ka tau vama makulepa o wa le ai la wa out wa le Taitaifono ia le Taitaifono ngai wa o le sila le mo kwa fa makuo kike o me mari e queria recupera la bande kupua no recupera la bande kulepa queria kur kamau a inga le la apure kupua ngai no le ya wa le inga nga me ngar karu sanga la me la fai ale ai sila ba karu sanga ai de se me wa le penso so ngere kumalo la ngai le pu elo I ko le pure o le te vai tu fo I le tu malo o lo tu fanga le ta o to lua fo ia le fia me la ko yo o le pole ai o le ma ia ru apala sila la tati ia la le tulanga vai o le van ko le fi face ukala le to fa fa me sa mo sila le senga or ko inga ke e fia me mar ke a tuila epa ia la audi o ia makua mangingoa or ke e ia fia me it's kind of more personal ila o kilo de media ba foi la ele anga fa penge ke e se ka inga akoa e ke e foi fia me le processo media ale to o la ke o ya la audi ya lo fore kumalo le na to noa a or ke ele ke er ko ingo stui e ka la audi ko I kari kumalo and has no respect from a man who living upon me for more than 20 years and yet ele malama I me ka fa ko ele ko malama which is yola ke malama he refuses a follow through manga ba ko fu ko finga ya ngai ele manga o follow me ka o policies process of ngome manga ko policies o me fisu ya e pule ai le malo pe ia fo le so 2 days ago le no to sa ili tuai I se fa mani nonga o le fionga le fomuina o papo e tu sai nga o direct sa o la usa ilinga nga ko mai to tono le panel le sa fa ia fa karanga o inga nga mai le background information o le tala na o mai
nga umama fa so ka malau karkalangoa winga I de mele wa ave ngir fam singonga o fa mane no nga mayo yeme policies they are not law they are not constitution o le lai matua I matua fete na ia marekanga ka wa leva ka pale mia kalangoa mai o fainga fa vai a le makua ke ea so ia tau fa tai I le fionga sa fa pito credits to fieme po lea malea le tūlanga o na manatu mani o na langona ua leo ngatas a o lea ea kangia mai nga go through lea process nga alo mo fa mo ya le kumaro fa mo le ka la lena o le mea nga sa ka fai mua a o pare mia le ka I like the way you phrasing it o le mea la le sa ka fai fia me sa ka ko lo ngai ka ya la auri mua ai alo fa mo le ku na mela sa kaula le la o ko fa sa o mai I ya o re se o nga ko poko age o fa tu I pe tu si tu ia ave ko fa pu sa o nga wa le va fo ku a ko o ai ko fa lo ko fa le manga ku ai le var fo nga va sa fo ku o mai ko o luas fo mo ko pole sa ai keu le lua va ai sila le ku keu le lua va ai sila le ku a fesa ye nga popoko aku le sap ilo le chapipi malanga koru sap koru foi a fe mosui se lau pasenge ia le awel sap a le chapipi mana tua mai a sila le atua a ka ko wo ile fe sao o le va ia lea o le feloto le anga tu lo ele fa pe ele o se momus kusa o la I o ele kingu u I la ko me nga fai por o ke ki milionga this is how I see this o langa yoi ai ole leadership nga mafu ai nga kapi nga fia kai ka ko alua ile karsa o ai nga fia kai ele I fia ola ka ku umi nga manga o e pa I roa kai roa le nga renga ma sofar fa mo fa le kongu akor paki ai I tua tu le na fia kai le ia ka o la ke la ngolanga umar polo ke kilanga o la ko pepe ia ai se ka nga la walunga la ngolanga o le mele o le kingu le nga o le la ko pepe nga fo ia olo le kingu la audien marito so wo so ala feika o ngor ka mo fai po ye mo e ale olo po ye mo pa I ngor kum o ye mo pa le mi o la ko ese mai afia mi o le mafu angar nga la inga na pe wa fao er ka ma fekinga ya yo la to loto ya be se le lo sunga la uri wala ngalanku ma wala audia a o to tonu nga le mu le atau o la to o lo ta oto ai e lango el poloki saole o ka kong fo la ko fo nga lango ngo ko lo ba ko e lango me nga la ko fo yes te o la lango makanga le o fa ia nga le awai le la ya te le la ta o to lu mai ia la fionga sa fa pito ma fiola ia fiola le sa tau va fo balanga le wa tunga le wa mai pef ia ta sile na to finga e uyo le ua fa o so vale mai lunga just singa ale observer ia le foi la ua una ia mai le fionga pale mi on fa fsili le media nei ia ma tau tino ai loa Yese fa maoni o le o filfilia le fionga ya fui mapuao peth on semo male tofa ya ape le unu moenga sofara filfilia vea ma board member o Taitaifono o le pisasi board members o le pisasi ma lau foi le committee ya po lau afono o le pisasi ia ava pela le te fafonga mai a ona ua e si la fia ia le foi kai fongo o milionga lau ku malo ia ke bere ke yor fa masangi ro ia ia mga lu fakas ole fesili sa tu la mai ole to fia mai fili ai ore fionga ya mangele se katifioi e fai ma Taitaifono fa sale le anga numero lua ya mata tu la vai le
whaatautenga mai ngā o le press conference ana lela. O le fesili lea ngā mua fesili ia i le sui o le TV tasi. Tamaita ia titu I whanene. Ia, na matua manino o ke le lopo rasi si mangingo ele I mangingo ai. Le wha manino ngā o le tali le lau le male topra fionga tete o le tino. Wa lua vala o fesili ngā fesili ai, which is ia tau mana ia fesili. Se lau pasenga langa mei ka o fesili. Fesili sa o ai lua vaenga na fesili ai ele tamaita ilea. Mua. O lea na saule I unga o le palota wha lea o ngaina. Tūlanga o le. Ia ma foilele ma pe fōringa mai ua ioina mai e whamasinonga ia ni whainga whaasori tūlafono. O le ala lea o le fesili. Lona lua. Pe e ieise fuafuanga o la fua whaatea ma iwa. O vaenga ke kele I o fesili e rua. Ia manino ale saunga le fionga le teitai ia. Ia le pide mangingo I roko fingere ko fimu. Kere mo le mangingo am kwa ka la bea simu mulanga simu wele. Il est fari o ka foi o fai so nga fisili la fase la o fai nga fisili. Ia le lana le teitai tala fatu na o fetu ila palmia. Io fa con il palme io volevo sakau mama mama il pankalanga le komsingo lolo su komsingo nga sakau put to rest nga kofing nga fit ya le lava fa lava ya adu ti fa ber palme ya o ele singa mo e fa lo nga wa arrest nga wa chacha ora ko ai fa mo su ro ma fa do ngo se le mali o tangata se le mali matua sa o le matua Maria o le case le a fiaui po le fionga ya Magele fiaui sekati o le manino I o le unga o whamsinonga o le time o le kaimi nga whakaukai ai le avenga I kua of sosoangi ngai o le milionga po kupenge o le prokeki ua leo nga kasi mare time frame manko for case le lenga mai marfokuanga amai marfokuanga famsigonga e koe sila le fainga malo marko mare official o le milionga inga ia koe keu le leile time frame o le melea auange I clash makaimi o fako singa e fangata ai pe tapu I fatosina wala ngale isi me fapenga ele isi me fapenga sa kala lava fa nga ko pera ko yes so ele isi me fapenga ai ele ai foi ole upure I fa mangingo ave esele kala lea e tau te faia ele ai alanga ele ai ma se ruling al fa masingonga o sauai na fa maungia ua ai se kaking kulo war fionga ya mangere ya kupi ai se mea anga ko kisira sila kuā I le kola longa o ko uianga ko ri pokia mai fo ile story sfuru wa fengalu mafukanga ai o mea wa uma na whaada oto o fuafuanga ia ko fonga whaavai o ko ule ku malo the only thing nga lape ai la ai le whape o se lape intentional funga lea intentionally nga whai amare mokingo o nga o le kaimi ua whai ai aua foi na ingalo wa ia te ua ia o te aki winga le site lea aua nga ingalo o le snap election le ka komengi le nga oso e le se fomo po o general election o mea I fofoinga kongo ala wo I le process le whaanga ngar kupele lana mana tuala e te tau foi na consider nga vahenga o le election o le mea ua oso whafose ua umanga whaaka o ko mai fuafuanga ale fonga whaavai ia ale kumaro whasale anga lua kusa in other words po lave fua le pa election o mea ia langa tiu e kau ngaru kai mila pe pa election pele ai or kai mele al ku pele tatuna le ala foi le na sau no ia le na sau no le fionga le parmieru ngor ta fatal noanga o le kele le or kanga mea kulo ngasu le la ko e fai uma yar kidinga ma le toi te wino nei tu la fon le ngasu le langa o le ngas le sa pasui so ya e pe foi la me foi le a venga ia isi mau kangi mai isi mau
a o le snap election le mele nga fai le foi tate fa so ya le fitau yo le o se paroka a fa a foi a vai mo se vai mo o fleta ya fleta lo ya le tino man ko mai o mea uma ya o factors ia ka consider I o le snap election ko sa langa o so fa fo se to mila a o so ro mea ia ili e kakau nga override le mele isi mongokanga mai si mau mea le anga ko sa o ala si ki ngalia e fai le general election le kausanga le ngia apelila mo ki wa emit sila la o le mongokanga anga ko upe la le general election sao e fe kau ya la le farkua o singa mea se pe ko farkua or common sense ale sima not so common now a fo ye oi or common sense ai fa nga ile sistemi awa ole wa ko sa ele o se falto tulo ele o se falto o sia foi mafinge le wa ma fo nga le a ko longa ai sa te taulanda yesi na fo fuanga nga kaurola nga bypass loa tulo bypass lo langa o le ua instead o le faisa o ka ko paro ka mana tu me faisa mo o paro ka sa o pengi o le ka ko vesi le ka ka penga paro pengi le o so ro fa ko singa ni kai mi pole ala le anga o apeli la fa ko afa ye paro ka sa o ka ko sa ngi ya to be fair faisa ka wa ya la kingo nga la le me o le sis ka ko mo ye fa paro ka yes ya mo nga o ki di moko ye le lo ko fe lo ngi komit ia te au tuloa ia te whawhitai le whato whala inga ala fionga le pare mia mara maro ua koe ku ua kai fongo ia rakingu pa to mi ia banga ia pe anka oko kasi ia i le suyo fast mai pe anka oko kasi ia kasi le kaka makua ke ele anga fo ele ke ingi poro kiki anga makua ke e am fai mai fast ioi tasile tangata ia u le ia ele faina tau te alua ile fa tai le tofa fa tai fo ile uta orkeisla mangele fioi dai fe kawia ia taua so filanga ia le nga fe kawile ia ile se mera ka ko me se formele a fa ingi fe se singa fo al fanga ma nga fionga ia menga le po de par bio menga fa lo ko fale e ora ko kalmo so la pule ai o fa nga ko pe ele I fa nga senga finga ko pe mo nga fa nga il mo ka e po fa nga fai a sa fa nga ko ko yo nga ele ingi si sa nga lu ingi si ka kai ia lo lo kai so ye ka uia ele ai se me se ele al foi pulo pe wa fa nga ngar ko pe mo so nga ia lava ia mangonga pa me wa fa nga ko pe o fa la fa nga ko le ko malo so e ke ora ia se me fa le ko fo le fa lo la be fo le fo me le filingo o mangele la ko nesto ku la fo nga fai ore again sa o ia ko inga ku fo nga le again e pulear malo ile la tau filifilinga la si la fia le le malo ele isori kula fongo pe ua ai pe ua faonga mo longa ainga po songa fale po le alava pe yo isi kanga kai o ku fale io o ke vai ai pe a uma nge su e uma mo kika ia kuranga uma ngame on midio ia jaulaya kawi le kai fo lua o le vaenga piko isilia yala o le ya palayo la kosu na fikwa firingia le la o gela fai ki o mo ya bangere a fisiri kera la menga le palayo sui la kosu sa kongo ko o to lo wa fasale o le ngai o fasale o fisili pe asia na le alwa ya palai ai a fai fo inga palai ai sianga ki ai langa mangingor kadia la udel mari tonei no a palai ele ia palai la ngo iren ko fsiri ia le ski mai kai kuskala le sa le bela o ke ngala bela au le a palai no a palai ya logo winga no a palai no Taitaifono ia hauraya ko fa fai ngo fie foi mo mangeli ai
Elisi matua fai ngofie mo mang ai ore tūlanga le whape mai ai le whatea mana tua mai fo esere upu nuu esere upu I tū malo o le whaipule le se whaipule se ngu ale atau o le whaipule ale I tū malo pe whakea mai la o ilo ngu po seisi ngu po le ase ngu ala ele I whakea o mariko e ku maua lo kofi o le whaipule o le I tū malo ioi paula le mele la kupi ia o le la sa me me ngai marangu ule ka ngofi whakea ioi se le me hale maua kako vave tulau iva ele va peta tau fai atu tulau le fioanga fio aile totoli na iva iai ai ngore mali toa sa le valasi ya bise fo le toto o le wonai e tu le malai aveo le tuo fui fatu o le mabalu ya sa suru e lea yamo o ili wova e a fai fo iu te tala noa o au fo iu resuli o le maua o iva ioi e le se kama ifasi iva ro iva o fo le iva o liuti a si la fia au iva laisa kongo na ngu mai la tau le mala mai iva ie o le fango ese me maru ai nala no te fai atu ia walanga o le sa fa mauni mai sa fa te iva na o iva ese mai ia sa le la valu ma tafua sorry safua ia manisi ia no ulal malava o le ala le wingo la tetala ia o kero longa ngisi ia wa o kua ma o ngei pi onga mangai sa onga mangai ia fenga le atawa la upe mai por kiki a o jelo longa fo ia fai ua vave le tofam ma le utanga ma le moe ia sa vave lungo tu langa fo ile le fa pe ai a to foi mai le tar pipi ia le la waru so tanga ro fatele sa o ile so ngonga e kele ku kupere la pule mangi ai kele ku kupere pule sama ole la waru so kangor makil mela le loa mea le mala ma me ole vave ele la wa umaenga awa uro fai pule makua isa saa umar milionga saule 2 milionga alu mo ya safua iyo wa kolu mana tu lima ya pa ya tausanga le pa inga manga yanga nganga saule milionga mo alu ya safua saule milionga rongalua alu ya fea ya larmalava po ofera lenga ka kongu ye iyo vai la le fa ngo berfika awai le sira ko ele masira ko ole ara fa to fala inga marau ko miki e pule ya o ko meranga ai monsieur le ko luangi singa vage ai we le ko luanga ko ya ra ga le fa pena ka le fa to ai balanga la yo ele e mana tu ka le anga ole wala tio le nei tamali fa ku kasingi ko inga kamali e fia manga nga o mai ku malo au mai ya malako ia for tama tu loa mangele esele o nga winga tau nga fau ele se tangata ai foi la taimi la ufionga mangele Taitaifono ia o te fai so atala ia o fionga le tua e ele kai me ko a mai ele ku o fili o vai la il kuspaia ia ele or kai ele ora kai media ele ngai fa pena e solar kullo inga ya mio le anga fa met ka mixa ele instead of solar la mio le anga etulo e solar kullo inga ya mio le anga sale o sim ko fa ka mala o so yenga le palai ko fa ka mala mal ba nga mo kusike pata mala ka mala o fer ngela langi ko ke mo wa se me 2 milion ko ke o ban ya lena ya vai la ya ai anga apalai pela sama le la fo
vai lua le anga apalai pe le winga lokala just go through the process pe yo le loto itu ia lo na tu malo pe yo le loto lima lo na tu malo pe yo le loto fiti lo na tu malo wala nga leka ke fayaku ongo ole o fili vai lai ele oke engala no masa kau apalai because akalia e fengo resign ala ukalia ai ona la ola mo yele ba fo ngo ile le fa pe o le ama le ia le la o yo le la be la tu pune ia e fa pena la o ia ile oso mo wil pa ma wai ku ia ile pa povi pa wa ave ia fa ku apa kama ia la ia ora ko le ke vele kwa fa makanga inga la ba le silima ka usanga la songi o ngala la pila pula ku ka la fa ya bele me ku se wo ipu ka le ai e wa te fa yetu o tua o mai lo tal tolunga le mere na fai fate anga na tangata nei mau me uma la e milo mai e kua mafainga fa porkiki tulo la milo mai ai kua kuranga fa penga ala le wingo la tala le tati fa yetu le la wa haru suaka ngor va kede o le manguia o le malo la lufi mai o la sele mai ai lima le lei pe o pu fai suafa ka o se makungu la sele lima le lei mai o ma poro fa soa mai o lufi o uma upu ki fa ngainga o le fainga malo la kanga ro kusi o nga saulo la ia au mai ia le makanga ruenga e o le miliona matanga ruenga loa sauro ikua ile Taitaifono e ai sau pa keki o ile ke fai pule e sau pa keki 5 milion a se 4 milion o se kausanga o se paia inga fesili lava o ele ana etete fesili lava o yaki oi e ai sau kokongi e ke kausia ilo ku malo se 4 milion a se paia inga ai ai foi la sau pisingisi por ano foi pisingisi e sau se 4 milion a ku fa malo ku malo le se mea ai ma se mea ai vai o manga ia se 4 milion le ole a polo fa so le leia e mangele se kati fiaui mo longa i kumaro ia mo ku malo e ke teka ia fala ka le ko le di mongi ma kuila e pa la nga la wele le fa le le o nga le kwa de le I mo pule ka e mo pule ni si e mo fai nga a le ka ulangi le poko mo la o le fautuanga mo Taitaifono ia o tutu mai lunga o au ngutu o leona o le fautuanga tupua fautuanga mo kupua i le pam sa le panga ma ufanga au fanga fo sa le panga le pa sa le panga ma ufanga o le fautuanga la ufionga tupua la ufionga ile alodi au lava ne i fatanga ina se avanoa e pawa ma fo ilele e te to ele ai fainga akula epa ilo faiva le fa ke fongo wana lo le va awa te fa tangaina awa e te vai wanga ke sila fiar ko kumaro o makuar por kiki o me lele o me o onga o me fa le ongo lua e a ko u mai ko inga lenga o le vai leola a o le tuala aua ne e se tia le malu o le teitai au a fai o lou lao lea wa mai e le tua fai le leila u polo fasoa fai ma le fa maoni fai ia launga tasia tutusa manguia lo kumaro manguia kangaka a o le sili ua fa malia inga fuafuanga le malo ma malia le finga ngalo le tua o le kula benga o ia nga oi nga la ufionga
o I foi testa lo fa maongi moro ko e ke kula I Malaysia pai o ngi kalies ke fongi kule pa o kalies ngi text o ke alu fa no kule pa o ke ro meet fa ali lilo ave lau vai a e loe o e ke wa ka o fa kuanga ia vatu tu lo a e sila fia e ke kau vai kulanga o le alofa pa iris ka fa penga a fai te vai o lo vai nga o lo wava kele o lo wava ele se me le anga le ava ai e foi le me ke fai ele me sa o ke le so nga waru ke le lalo a e sila fia te ono sa tia i lau inga fa Taitaifono no mena aluma ave lau wafo so se kai mia e kolu mai ai se rua feilo inga marco inga pego kongi foi lo pase ser ko inga ke rua senga ke rua filo ai awe ke roi awala ngai se be sa wala ngale fa fonga mai komiki ma me uma pu e aka me fa ben ai fa pe marco inga se ro ngai avera ka mai senga so ka miti senga le lo venga lo talo e fa ata la fonga ai ele tai me tu poi ya e fa pena fori kumalo yes ole fosia e ko suye i se be manga o ko inga wa ale mo ya kupua e ui le kumalo ko e ui le ngu awona I fa nga fo I pule anga malosi awelua mafatia lo fa marito jele nana matofa yetu ona mafo anga le na matofa yetu fa pe ma fa so ele o se siku o le fesidi mo leva ga ka kaunga mangu ia le ku malo fo o leva pale ko I mo leva ka mangu ia fa ale leia me uma mo le pam sale panga matula ka fa pena ya ai fa tai o le avano ka ke fungo ko maro po o ira kai fongo I fale la time sa matau o saule ia so ma daga na misi te au le no mo mai va e bo uma na laule lisi e pe ia o tele ai ia nga sorry ia tele ai ausangi ia nga io e Christian ia nga o ia kai fongo no winga la o le sike ke ere le ia o kili no nga ke nga no inga ngala vea marvanga le aru markusi kalo fai sa ore upui kalo fai makia na tele ai ya tai ya va ila ile banda ya ia te ufu ila ia talo fai tele ai ya talo ia wala ngale luasa makam fala ka ara lua ma na ya ke lo oi e ma nga ya fo ile sis kai dilia ka usanga mua alu ile singu awa ale ave o mai ngu e ke le ka u I longa ngi me fai kingo mai langa e mongi ya fo ile lu milio nga e vai le kulanga bu ko ke le ngu e a fa pela wa de tawa ave fa mo ya samaka ya kulowa si o ma ko u fare la kai a fa ya kusaka kala e fa mo sama ka usala fa mo sama ka ulanga nga sama ka un kali yaro no show wal fast oi fa mo sama ka ave uma yele 2 milio ka mo oi ko kongi nga o fa nga nga mai oi oi fa la ka ya uma foi la yele ya le si ka usanga me ika ko fa la ka ai fa pongi le si ai fa anga pongi fa mana ya e oi na e tau mo wai ni me aunga ia wa e si sila la li eto ia de sila me fa ka inga e lima la gu oro kai kumalo lima gu ko fura ka usanga mo video ko fura ka usanga male fa penga lai video nga o le lomi longa mo alu le singu lomi longa alu le singu ke rola kala e si ku ia ila ko inga ngu fo ie le fasingu kama fasingu fo ie kama winti so le ke ro uma era nga pa inga di wo farkio ka uma inga me mo fa penga au manga ba fa ko fa inga fo le ko fia inga ka ko kai fongo ke usalo e fonga e work ke longa work le fonga le fa vai de wo yengi anaya fa le ya
mana ia mo le dei taimi tatou waruai ai alu mo le au iluma le ataua e le ave esea lo ulagona tulou faafoga mai mo le agai iluma o le polokeki legei ua makua mausali ma ua pei ua lele pei o le vaaleli e lē te tauloana toe taitaifono na tagata faipuli bifoloa apalai loa i ai sui o le itumālō lae e le oge tagata tomai totonu i tumālō apalai loa i ai CEO ona rana la ia lea le pei o isi ma tagaluega pei am kagaluega le malo yes laga o le mele le lakupu I'm telling you le ataua silasila o le matua tele o tagata laafia kamomo i le paloka e lē oga o le fia malo a o le fia oi lea polokeki pei faakosina ko polokeki lo le galuga wat faipule lako ia o le kokogi a le administrating o le kope ua le wafu ma le kamaaiga o le kumalo io i le kaikaifoko alaga e te alu faʻi ia i kokogi ia o le koʻega kokogi a lea faasio i ke alu ai o koʻega kokogi fagakaga fai ioi laugala o la tatala ia e te tauai na avoid le seʻi e tumaulo mana ia nei paeʻiga aumaloalo le paeʻiga ia toe suba o policies ia e suia le malo e sui o le mea e mai aku lisi kausaga e kauga sui o me lelei kaofi aiga suiga kauga pe uaga le aga semege e le faalekogu ia le vaega lia ko faaleagaga polokiki mumu togo e le suiga fai sa o lele aua mea kele o le suiga oga o le kelē o le faalekogu lega iai i vaega ia a le isa pipi le faaleaga mea ia lau faaleaga mea o le lau faleaka mea ale ufiu fa nga bo saul suinga ale ufika io le ufika o pese la come na tonu asol ese foi le mali o anga nei tangata ane sui fa pe de o HRPP tolo wane na no fayet I am hoping and pray le ya tawa e sausi aso e tu lai mai ni tangata peio le fa peio ku ya malanga fa soa ya o te ro foi o lai le ikarango mai lima ya o te ro foi o ai si fa tu that's the real mindset sa o le HRPP sa ya sa le ya me o ma we sa me o ngi ke mi piwo fa tu o te tau wana to e fo i le leo la tau ma fau le le ngā ruru e fatas o e auro ke o foi ia whararupo ke o foi le o te o foi le rubi ngola o tala o te o fo o i o le lo ia ai se si e kakaunga kaula mua i le process le uia o awala o mea o lea ole ale ka ke vai a kungari e ka iro fo eri le sa pasui ole alu fonko eri kasi gata ka ile opisie ho ya ngawa wa ia tomata le o i wa ile opisie fonko o ka fai como fiti le e poko i o fiti e oli ia le pisa sa ole kasi leo e ke ro poco lilo le me kupu ke ro o ke ngiere ku malo e ke ro fai sa ri ku malo vai e fouro o langa malau fa ko eru por kiki agora makalenga inga lau kom fainga i foi la golango fainga malo ma i foi la golango me nga o le kau lau o ko me den kau fai i foi la golango e vai la manga ya lo que fogo kai fogo le un colo ia ka pipi o kai fogo tai la mana ya manga ya kire ya le nala o ia kamo o foi o Raymond o ia nai te ia o ki roa o le singa ke fone limo fale ka koru fale te toru ke lo lo te telefono le si sui le sa mo e ke lo le nala o te telefono ia Samoa o le na ua o tou poloa le ia poloa Luis Stars le ia okay o le na Luis na no ke fogo ima tata na lo te fono
mato o ke fu o ya lango o ko wa yo fo fikalai ia fokai o le mato Taitaifono o le tofal vai Malaya Asiata Tautai leo lo tu le foi le temire nei ko kasi ai ia ya man ko foi la ma ko I ke lo longa langa o le fo o mana ia le wa mana ia tele le portfolios le walu ia le sunga le fionga famsino ya Asiata tu CV ia pe ia o ia le o Taitaifono I po tele malo pe ia le tofinga le na ia mo ke le foi le vaenga le we mo sitie a le o ta oto a le sele li malele ia I le fionga le fai puli ia po le tofal vai malai ia Asiata taf salva ia le ga ko ngu sa ko pakea ia la wo fionga le kai fo ia ma ngai le sui wa le o sui wa sui o ma lo ala wa la o ngar rue sui uma ave se o mala o cha pipi nga ya kako ele wingor kala ave fa mo ye nga pa loka ma e mangu malo awa a pipi ar kala sa ke e fo ye le ifia nga we ke malo ai la o ri nga ye ko kongu nga ka muri solo fa pe yo to tu e cha pipi kabalanga fa sa fa ikuore ke dio pas ai to file lei se e fa tu ina ia to te nga do e fatas